Muraho mwabyumvishije intambara yarose hagati ya Dr Rusa n'umunyemari Sadat akaba n'umukunzi wa Rayon Sport. Aba barapfa ibintu bitumvikana, barapfa imipaka yuko u Rwanda rwaba rwarakaswe mu gihe cy'ubukoloni, igice kimwe kigashyirwa kuri Congo ikindi kigashyirwa kuri Uganda. Kuri Dr Rusa w'umushakashatsi akaba n'umu economist avuga ko ibyo bintu bidashoboka kuko u Rwanda nubwo bivuga ko rwakase ariko n'ubundi ibyo bice mbere yuko abami b'u Rwanda babyigarurira n'ubundi byahoze biri kuri ibyo bihugu. Ni ukuvuga ngo igice bivugwa ko cy'u Rwanda cyagiye kuri Uganda n'ubundi cyahoze ari icya Uganda mbere yuko abami bagenda bakakigarurira. Nice cya Congo kigera kuri Zawarikare nacyo cyahoze ari icya Congo, abami barakigarurira nyuma abakoloni bakigaruza kuri Congo. Mu yandi magambo n'ibyo bice byarahozeho ari ibyo bihugu n'ubundi ubukoloni bwanaje burabyigarurira bubikata gutyo. Kuvuga ko u Rwanda rwarekaramo ko ibyo bice ari ibyarwo ngo byaba ari ukudashyira mu gaciro. Iyo niyo filozofi ya Dr Rusa. Hanyuma Sadat akaza avuga ko Dr Rusa ibintu bitumvikana ndetse atazi ibyo avuga neza, kubera ko Dr Rusa yagakwiye kumenya ko biriya bice byahoze ari u Rwanda nk'uko n'abantu benshi b'abanyarwanda bivuga. Nyamara se iyi ntambara iraganisha he? Iyi ntambara ubundi ni intambara yashojwe nyuma y'uko M23 cyangwa se n'abayibanjije batangije urugamba rwo kuharanira ko nabo bakwitwa abakongomani. Barabavuga ko ari abakongomani ariko leta ya Congo yagiye ibamagana yivuye inyuma ivuga ko aba bafite isano mu Rwanda. Nyamara kandi nubwo bimeze gutya, abakongomani b'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda bivugwa ko n'ubundi amateka nagagaragaza neza niba koko ari abanyarwanda cyangwa ari abakongomani. Ababiligi ubwo bazaga mu Rwanda cyangwa se banakata Congo, bafashe igice kimwe cy'abanyarwanda bagishyira kuri Congo cyangwa se bagisubiza kuri Congo nk'uko Dr Rusa bivuga. Sadat we nta bimenyetso atanga, nta n'ikintu cyumvikana avuga ashingiraho avuguruza uyu mushakashatsi Dr Rusa. Munyakazi rero avuga ko rwose ibyo bintu bitumvikana kuri Dr Rusa, yagakwiye kumusobanurira asubiza ibibazo yibajije muri rusange. Avuga ko Dr Rusa ari kwijijisha ndetse adashobotse. Tubundi ntabwo bitangaje ko umuntu yanungura kuko abantu ni babi pe. Sinjya nungurwa n'ububi bwanyu, ariko uyu Dr Rusa arambabaje. Ni gute umuntu nezeraga yigira injiji kugera aha? Nubwo avuga ngo yigira injiji nagasobanura neza ibyo Dr Rusa yigeze injiji. Ngati bwana Dr Rusa ndagira ngo usubize ibibazo bitatu gusa. Igice cya Congo wavuze cyabaye u Rwanda ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri cyangwa na mbere ye cyari icy'u Rwanda. Unsobanurire abami b'u Rwanda baguye u Rwanda kugera hariya. Ni ryari muri Afurika habayeho imipaka ihoraho? Mbere y'iyo mipaka ihoraho byagenda gute? Congo yahanzwe nande? Reka tubabwire rero ko ubundi abanyafurika wabaroze atakarabye. Mu bihugu by'Uburayi niyo mwumva leta z'Amerika Amerika zabayeho kubera ko buri leta yibagiwe iby'imipaka ikishyira hamwe n'indi, kugeza n'igihe abantu barwanya intambara yo kwishyira hamwe. Muri Afurika turacyarwana, nuko dukwiye kwitandukanya tugashyira imipaka. Ikindi cya kabiri, murebe umuryango witwa Union Européenne cyangwa ubumwe bw'Uburayi. Uyu muryango ni ibihugu bisaba kunyura muri byose byakuye umupaka, umuntu agenda n'amaguru namenye ko yambutse umupaka agakomeza bakoresha iro rimwe. Ntabwo leta aragera mu bihugu byose, ariko kandi imipaka ibi bihugu bayikuye ko bamenye ko imipaka itera ivangura no gusubira inyuma mu iterambere, kuko iyo mudahahirana haba ari ikibazo. Ibi bintu abanyafurika ntabwo bakibyumva. Intambara yo mu karere ishingiye ku bantu bumva umupaka nka sovereignty cyangwa se nk'umutekano w'igihugu, mu gihe abandi bawumva umupaka nk'imbogamizi ku iterambere ry'igihugu cyabo. Ntabwo imipaka ubundi muri rusange iri imaginaire. Imipaka iri imaginaire, no kwanga imipaka nibaho. Ni ahantu umuntu azakakubwira ngo hano duciye umurongo ngo ibi, nyamara iyo mirongo ayiciye. Hari abantu bahahirana birirwa bakorana bagira bati, ibyo ugasanga ni ikibazo gikomeye. Icyo kora yaba Rusa yaba Sadat bose icyo bapfa barapfa politike, kandi politike ni ideology, kandi ideology iva mu byo wemera bidafite ishingiro namba bidafite